Għal Malta, l-aħbar tal-mewt tal-Prinċep Filip waslet biex il-Maltin ġeddew il-memorja tiegħu matul iż-żmien li għex u żar lil pajjiżna. Kien dan kliem il-President ta' Malta George Vella waqt kollegament fuq BBC News, propju ftit ħin wara t-tmiem tal-funeral tal-Prinċep Filip. Il-President kellem dwar ir-rabta li kellu l-Prinċep u l-familja tiegħu ma' pajjiżna. They started living in the villa which was owned by his uncle, Lord Mountbatten, which is known as Villa Guardamanja. And they spent 2 years over there, which even till the last time I met Her Majesty in March 2020, she described that as some of the best years of her life. Il-President temm il-kollegament li kellu fuq BBC billi wera l-unur li l-Maltin għandhom għażmien li l-Prinċep qatta f'pajjiżna. U qal ukoll li Villa Guardamanja se tkun qed tfakkar lil koppja għażmien li jagħmlu f'pajjiżna billi se tiġi restawrata u tinfetaħ bħala mużew.